Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورما ولا دمنا من دمنا أما دمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي أسبترك لكرب ما صلى الله عليه وسلم ko momin hakil maka baraw barana ya damene ki tuku ka damene nama damene Allah subhanahu wa ta'ala to barka may ko bara ko bitike alkrabay ni fo tuko shiya saba ashin shita kilinyi ulama urasikhuna wa hatsa chew munum alkraba ka pama korodon ko wama anad jami'i naqisul barakati ko sabab la jere koroy ni mumni yituko ka bara damene mi sama Allah ka damene Allah to koy ko bara barka be nakashi mun man de jango Allah subhanahu wa ta'ala ka barka dakene do angane barayna amba damene Allah subhanahu wa ta'ala to barka may namboro la misolike alkrabaka sallallahu alaihi wasallam soli wala ñu man do ala ya ñina ve alkraba sallallahu alaihi wasallam bu gor aw no fe annani nan no fe alkraba ka so ka no fe abela jele kera de ila kalimatillahi azza wa jalla alaka makortal kama jango amunu ñi alkraba mandu ñi anga kana anga lafiya anga buru kono anga alkema jodo kono wolo soro anga sabati aljina kono ala mo noko yarama Allah subhanahu wa ta'ala ba don ko nga sanu tse ko sara aba do ko nga waru tse ko sara wala ala ya nyina ve ko nga duko ke alkrabay am duko ke alkraba na bona wiye anaka sahaba che baw munu nya deme ayo ne ndine mbara la ka chen bo keneka ya rabbi kishi an ayo nema chama be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko ke alkraba sallallahu alaihi wasallam na bona ka ala ko ke alkraba sallallahu alaihi wasallam na ka sahaba ka assalamu na mborola ambe foli de alsalama chema ana musamama alsalama ka foli karkara lela no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kishin nema chama be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko ke ana balma alsalamu ka ala ko kaka ala ya kama ala ko ke ala karaba sallallahu alaihi wasallam al-harama kama assalamu na mborola ambe la jeli kan kura kura ya alsalama forba jam kul togola tulola no de usikum bi taqwallahi al-azim mu'minun ba Allah de nyira kun la jeli ko fe ayto anga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye wa uhadhirukum min ma'sati da'iyati ila azabihi al-alim malla di yarakum la dele ko ayto anga zembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala ala ko ta fitini abi torose al-salamama ayto anga zeko belajele ka Allah subhanahu wa ta'ala nye sira nyana ala nye sira nye munye al-salamu hun mandemu Allah subhanahu wa ta'ala ko anga minge ayto anga zeko ke o kelila akwa anga minto ayto anga zeko ke o tolila insha Allah ta'ala na nyanje sirnina ñina ta wati jayi wati doni ndo ni sayana na ambi lafiya ya rabbi hakli nyuma min bo famu ala ko noko yama namboro la assalamu insha Allah ta'ala hadhihi hiya al-jalsatu al-15 lana lakum fawqa minbar al-fiqh al-maliki nende sikita ani durunaye aywa anye awye aywa minbar al-fiqh al-maliki ka no de sharia kitab sanuma min bambulo nanga ma ko to kay al-khdari alhamdulillah rabbil alamin anga dina getro anga don baw o kitabu men kerengere kaka sharia donday anga farafnat le bian va feya ni manana karamogo min doni chew doy na sera don baw ka sero la ambe fe ayo alislamu kanga musalahatu fam wati be nango don ba nyumo ngodo ulama urase hono kodo nango kalande munu nyo koto ala talaka koto ayo kira talaka koto karamogo tala no be tama don torobo no fe o be tama don bo no fe don tama chugula o kuma kan mba fe alislamu ko fam anga kuma kana o don baw
an ko farafina tile biya va fɛ ni ku jina a fɛn fɛn ma ka sigida la ko nana an b'a fɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ faamuya nana fiqhu kali bolo a b'a fɔ ya gulamu ibda bil akhdari kamale yo i labɛn lakhdari ta an ka daminɛ lakhdari la bari sabu u y'a dɔn kitabu in a sɛbɛnna Allahu jate kama u y'a dɔn kitabu in a masala fɛn fɛn b'a kɔnɔ sariya masalaw la a bɛɛ lajɛlen laseli min nana min nasl kitabi Allahu subhanahu wa ta'ala ka kitabu la wa min nasl sunnatil mutahhara alakiraba sallallahu alaihi wasallam ka sunnana ni dungo ta kɔnɔ ama sɛbɛ le garadin dunyawi jɛn mako ma to lakhdari ka kitabu sɛbɛ o de la Allahu subhanahu wa ta'ala ya qabulu di kitabu ma ka barka do kitabu ina karamɔgɔw y'a kɛ sariya kɔnɔ kɛ sariya donda ye ni nana i bɛ kala daminɛ lakhdari de la o kuma Allahu subhanahu wa ta'ala fɔnisiriyalen an ma Allahu subhanahu wa ta'ala kɛlen k'an sɔn kana to sharifila la n'o ye ayiwa sharifila tele ye ala ni ayiwa a ɲɛmaaba Sheikh Sharif Madan Haidara ka bonya kama ala ni alisilama jɛkulu barikalen min jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in ziki Allahu subhanahu wa ta'ala k'anu sara kayira la ala n'olu barika alhamdulillahi rabbil alamin ala fɔnisiriyara ma k'a latigɛ an ka segi ka diinɛ walada di o la an y'a kanu ka don dɔnnibaaw ka donda fɛ o kitabu de b'an bolo an bɛ to ka segin n'i ye kɔ k'i hakili jigin lakhdari la i k'a dɔn kuma bɛ min kan ni maa min mako bɛ kitabu la k'a ta k'an ka kuma tata o sira b'a tigilama bolo a ka kitabu ta ka tugu an nɔfɛ ni maa min mako bɛ ayiwa kuma faamuya la baasi foyi t'a la a k'o kɛ a k'an dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ala n'a kira dɛmɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye layidu min di ni maa ye ala dɛmɛ ka kira dɛmɛ in tansurullaha yansurukum n'a ye ala dɛmɛ ala b'a dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛ k'an dɛgɛ kɔrɔta an ka sara ye alikiyama jɔ don kɛnɛ kan Allahu subhanahu wa ta'ala b'o di an ma an jigi kaɲɛ o la ala kan'an fɔ an jigi kɔ asilamɛw n'o faamuna lakhdari ka kuma ɲɛbilaw an dɛmɛna o faamuna sisan a ye gafe dayɛlɛ a ka fasulu fɔlɔfɔlɔ a kumana ala taharati sanuya kan bi sigi insha Allahu ta'ala walada bɛna boli seliji fardaw de kunga ayiwa alwudu na'un min at-taharati seliji ye nɔnɛya dɔ ye sanuya la lakhdari bɛna kuma ɲɛ seliji farda kan a bɛna kuma ɲɛ fiqhu kuma cogo la o kuma an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ sa a ye kuma den kelen fɔ an b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'o dalu ɲini Qur'anu na ka danu ɲini alakiraba ka sunna na lamɛnba insha Allahu ta'ala walaw lam takun malikiya hali n'a sɔrɔla e tɛ alimamaliki taasira maa ye i n'a dɔn kɔni ko anw karamɔgɔw la yantiquna bil hawa o t'u ni dɔngɔ fɔ n'u bɛ minɛni kɛ u bɛ minɛni kɛ alakiraba la o kuma i bɛna a dɔn k'a fɔ fiqhu ye ayiwa Qur'ani gɛrɛgɛrɛ de ye fiqhu ye Qur'ani laɲini jɛlen de ye halisa kɛnɛma laɲini jɛlen don o fɔcogo ɲuman ala ko nɔgɔya an ma a baara ɲuman ala ko nɔgɔya n'an balima alisilame ma silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a faamu cogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ko k'a ka alaya kama ala ko kɛ alakiraba n'a bɔra barika kama insha Allahu ta'ala sisan kɔni an b'an dulo majɔ ka kuma to Allahu subhanahu wa ta'ala ka gɛtura bolo lakhdari ko kuma min na n'a ye biki jɔ ayiwa bonda min n'a y'a wele ko babu fara'idul wudu'i ni ye bonda ye seliji fardaw ɲɛfɔli la a kuma balimakɛ n balimamuso i tulo majɔ Sheikh Kalawi ye bigi ta k'a ka nasuru fara ɲɔgɔn kan ka dila k'a kɛ ayiwa dɔnkiliso ɲuman ye dɔnkili ɲuman ye jango a durusili ka nɔgɔya kalandenw ma insha Allahu ta'ala an bɛ tɛmɛ ayiwa o beyituw de kan k'o beyituw de lakali i ye ka laban ka jɔ a kuma den kelen k'a bɛ lisani sharhul bayani ka kɔrɔfɔ walawala an seko damajira bɛɛ lajɛlen la ayiwa muallifu ko rahimahullahu ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ka hinana a ko fara'idul wudu'i sab'atun niyyatuhu wa ghaslu wajhinil yadayni ghayatuhu a ko seliji fardaw ni y'a jate to ye a fɛ i ye ko fɛn siya 7 don k'a fɔlɔfɔlɔ seliji ŋaniya wa ghaslu wajhinil yadayni ani ayiwa ɲɛda koli ani bolokala 2 koli ghayatuhu ko bolokala 2 ko koli bɛ taa lase ka taa ban le mirfaqin wa masahu ra'sin bɛ jini wa ghaslu rijlayni lil ka'bayni ko seliji fardaw bolokala 2 koli y'a dɔ ye ko a koli bɛ ban ayiwa nɔngɔnkuru ni sanjɛ dɔɔni wa masahu ra'sin bɛ jini ani k'i kunkolo masaliya k'a cɛ ɲɛ wa ghaslu rijlayni lil ka'bayni ka sefura 2 ko ka yɛlɛ senkuru ni sanjɛ wal fawru wad dalku wa fi shuru'i ghaslu lil yadayni sunnatun lil ku'i lakhdari Allahu ya sɔn ayiwa Sheikh Kalawi fana Allahu subhanahu wa ta'ala y'o sɔn nin de ye anw ka karamɔgɔw ye anw bɛ diinɛ minɛ ninnu de la ninnu n'i y'u kumakan mɛn n'a sɔrɔla ayiwa foyi m'i dusukun datugu diɲɛ ɲini m'i dusukun datugu ala k'an ni hasidiya cɛ jɛɲɛ n'a sɔrɔla hasidiya m'i dusukun datugu i b'a dɔn ko min filɛ ka kuma wallahi min filɛ sira kan a bɛ sira taama cogo dɔn Sheikh Kalawi kuma cogo filɛ a ko wal fawru ko an k'a dɔn ayiwa ka seliji ta tacogo kelen na n'i y'a daminɛ ka n'a tigɛ bilen k'a kɛ ka dada ɲɔgɔn kan ayiwa k'o ye seliji farida dɔ ye
wa dal ko ni ji mo yoro la naka kinga ko ka ko aywa ka terke kanye doni fo ka dala kenye ko e selji farda do ay feja wolo vla mi fuye sita mbal mamuso nono nde aywa selji farda wi okma sa kuma nyefoli kitabti kala nyini يعني أن فرائض الوضوء 7 كادونغا فو سلجي فردا فجا ولوفلان كما وردت في الآية الكريمة إنا فو بمانيا فلا يفيه تشوكمنا قرآن آية نسونا نناي من سورة المائدة أيوة مائدة سورانا الله سبحانه وتعالى قرآن آية كلمة سلجي فردا ودكيم أكونو والأحاديث الصحيحة هرسا كلمة وانا يا نيفو إيه وهذه أدلتها نيا أكلنجلي دلو جوتاي كما كو فجا ولوفلاندو نيا أكلنجلي دلو جوتاي ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan demana awalan an-niyyatu akoko selji ngania folo ayo selji farda folo ko selji ngania de niyyatu arabukana huwa azmul qalbi ala fi'l al-wudu'i ode dusukun kaddangania na far an-niyyatu arabu fe bi tluma joy ka jija ka korofen vamu barsabu ame mamuno noka na allah subhanahu wa ta'ala ka dine barake nu dalakan e puma chayar unoka kadat ayo atle juguka kada wate banika ni mami yo famu abi ku ife kuma chayar unoka o kuma sisan amba feka aywa useko kaje ko bolo ko kaje kajira mawla mamunundo anse ko dama jirala anniyatu arabukana hiya azm alqalbi o de dusukun kattige nganya ala fi'l alwudu'i nasor nganya ndara selji de la dusukun kattige nganya selji baral kelika ni nganya sirle yenve ndusukun na mina selji de barake daliluha qawluhu alayhi salatu wassalam adalluye alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka pmaye innamal a'malu binniyati wa innama likulli mar'in ma nawa baraw be ken ngani yawde dem hon mandew woni maye ngani yaminta o ngani yade be yi ka barala yemi ziri dusukuna setki masabo de fle wa bo de jate innofe ni ngani yadallu jole ya zakena man nashila hani ya aflana ko ghaslul wajhi ko nyada koli ko seli farday wa yemi manabati sha'ri nyada koli ba damine aywa shifaleni dala kungolola limun tahazaqani kana se aywa bombo kulo labama wama bayna watadayl udhnaini ani mimba amina tlokelela kata tlokelela ni anga fekoti ku kima ko nyeda mbalma muso ne ndeyu kala yini adallu qawluhu ta'ala wa allah subhanahu wa ta'ala ka pmakaye qur'ana ayakelina faghsilu wujuhakum na allah subhanahu wa ta'ala ka jon nabi salijita aya nyeda ko halisa salit farda sabana wa ghaslu al yadayni ila al mirfaqaini kabolo kala flako kata sen no ngurula daliluhu qawluhu ta'ala adallu ya allah subhanahu wa ta'ala ka pmakaye wa aydiyakum ila al marafiqi nabi salijita fana aya bolo kala ko foga sen no nguru aywa 120 wa hadithu abdullah ibn zaid ibn asimi alakra sasamaka harsa aywa sahaba cheba abdullah ibn zaid ibn asimi wa fanaka hadisa wa usman wa ali wa ghayrihim an harsa minna usman ibn affan ma salijita an harsa minna ali ibn abi talib kala salijita wa ghayrihim anin nunun tana abela jele niveau kan aywa zabati kafara aywa seljika don ba mun alakra sasamaka pama korodon olu ya jate ka fara selji fardawka nyene vamuna ananina wa masahu ra'si min aljabhati ila alqafa ka ngolo masaliya ka min tindala kata setona aywa ka sakini aywa ayo jate aywa selji fardaw fe daliluhu qawluhu ta'ala adallu allah subhanahu wa ta'ala ka pamakan ya qur'ana nasula wamsahu bi ru'usikum min alaka jona bi seljita nasra ngolo ma aya ngolo masaliya o koray aya ngolo joshi وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم أننا عبد الله بن زيد بن عاصم كحديث فننا ما نسه فمن النشي ومسح الرأس كل مسالي لي جميعا أبلج للرجل كانت شيء والمرأة أن مسي ومسر خيا من شعرهما أن فمن فيلي فلنا أفلق وزجلا مرة واحدة شنكلي إلخ كتاسها سلباما نسو بانيني أيوة عبد الله بن زيد بن عاصم كحديث لا من بي كنغلو مسالي لي فرد لكالي خامسة عدورنا وغسل الرجلين إلى الكعبين كوكا سيفلا كوكا يلاس نغرن سنجه دليله قوله تعالى كاجري لا كما فنان ندغوي ايافو الله سبحانه وتعالى كما في الدليل الله سبحانه وتعالى كما القرآن نسلا وأرجلكم إلى الكعبين أني أكاس سيفنا كو كسيغرن سنجه أكاس سيغو كيلاس نغرنينا وأحاديث كثيرة حدث كما فناين ندلو فنا يمين بي قرآن آية عندما كان يفو على ساتوري على كهنانا أكو السنة هي شارحة للقرآن والسنة دي بي قرآن يفو عني منها حديث أبي هريرة
o hadisa nuna imam abu hurairah ka hadisa adoye radiyallahu anhu alaka jin ka bo aywa imam abu hurairah ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ko alaka rabbako kishi ani nemabe alaka rabbaka waylun lil aqabi minan nar ko bonebe moye mamunu nube nyine o senondo ko aywa o senondo ko liko seljila rawahu shaykhan imam abu hurairah ni lakali imam muslim ya lakali namba jirana ko sebi ko afan belajele adakene qur'ana ya fani alkarba sama ka hadisa fana bi adakene ka chenye ka jeya aworona no selji farda worona e waddalku akoko aywa terekeli ko ye adoye wa huwa tafriqu al a'dha'i nafar arab kana ko addalku o de ka semum belajele tereke ma asabil ma'ika fo jiboni mani jibona yoro yoro aka sora yibulo dame ye vanaka ka tereke ka seka nogo bwala دليله قوله تعالى ودلوا الله سبحانه وتعالى كمكاي إذا قمتم إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى كجون وهنا من دون ولا كتا سلمة فاغسلوا وجوهكم أيوة أيان يدوكو إذا قمتم إلى الصلاة ولا كتا سلمة فاغسلوا أي كوليك أيني أيوة كولي ميفو كولي لفظو عرب كان كورا دبالا أو كولين دون شدمو يودتا أيوة كاجرا أنا كافو كتركلي koli lafzu indin nanani awajibiyaye wala ghasl haqiqata arabu fene arabu ko ka fenko huwa imrarul yadi ala al-maghsuli ode ki bolo teme koli ma fenga ma asabil ma'i alayhi kafo jiboni ka aka arabu kan de ba foma ko ghaslu okmani mami ma arabu kan shidon wajibi blede do kaka muqallidu ka tukununa barsabu obe fin de fuye ebi shibe ba gafe woni nyonje itu kala yini ye ka soru kala yini te yoro jangoy ni kun arabu kan kalanga shidon aywa ibolo dondo papier wala yoro mina ibsu kala yinima nga arabu kan kalambaliya ka shidon ode yibla aywa shukurun tle kuru bulila kalaba kabba aywa ukala yinima wa qad warada fi hadith abdullah ibn zaidi anna abdullah ibn zaidi ka hadisala radiyallahu anhu alaka jenga bama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka foko alakraba yaqulu hakaza yudallaku harsallabana alakrabako ni selji tayin ta jogoyina wa hakaza yudallaku abit tirke chugoyini la sali farrawul blana na laba al muwalatu ode be signwanya ka keka tukutuku nyona wa yu'abbaru anha bil fawri kitabu dawla aywa donbo ba awele ko fawru teliyali ay fasl a'mal al wudu'i ode ka aywa selji baraw ko lu farabasiya kullaha aywa fi fawrin wahidi ka belajele ke doni ka tukutuku nyona ay fi'lu a'mal al-wudu'i kullaha fi fawrin wahidi selji aywa baraw ka belajele faranyonga ka beke doni ka tukutuku nyona be doni tafriqin fahishi ka sorayma a faranyona ka cejugiya faranyona ka cejugiya misalu ye munyi seli tabasi kile be ka selita telefon sonina ikrefe selji damine ne ko ka dokala ka telefon ta ko daytlo la ka pma isako ani dungona itlale ko bla ka laba ka tebenaye na sorla iye minge no ji jarakaba abi fo ko farabasiya cejuguyara wati janyana selji ni saka tuku nyona ble afma mi nyinne do ife iki cesri ka do selji batoyi allah subhanahu wa ta'ala batoli ni arsalama do no kono adonga fo kibe ka setki masade bato akene bonye akene karama ka man vient mako ikolu jofolo ka ala tay nge ka chenye na manye ko fendo na kono yijija koni wati kana dama teme aywa ka ke sababu ye mimba chin مع الذكر والقدرة كغفو قسمني ما أنسي دون العجز والنسيان على المشهور أيوة دست سندالا نيني فانا سندالا قرفة بانيني كا دونبو يورو إذا قطع العبادة أسلامو منا دونبو ينفو كان زمو على إذا قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه شرعا أيوة باتو تجلي إدوني كو باتو كلا إبكا باتو كي فوي ورمي سرو bashi wara shimi soro mimbe ma dese ki tugu ires aywa sekola ka soro sebi ye aywa darro wara tika ki tugu ka bato tike aywa iyere kun sako yalate sharia ke maka ladili ke ka bo umma o bi bato finyeli jira la qawlihi ta'ala ka da Allah ta'ala ka makanka wala tubtilu a'malakum na Allah ta'ala ka jon akana ka baraw cin ere kani tugu ki ka bara nyuma kele cin ala ina suratu muhammad la aya bisaba an aya saba ودليلها أيضا الدليل أحلبي كوكرا حديث عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب حديثه أن رجلا تودع
ko ali umar nyana chedo ay seljita fataraka mawdi awfuri ay soni wara dano ayo to ala qadamihi aseka fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alakra baye o keneje fitini niye fa qala alakra kwama erje fa ahsan wudu'aka seki ikati ka selji chenye lebu do bi ka selji la faraja a cey ndara seka ka selji ka chenye ka dafa thumma salla ka seki aka selika wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aywa alaka getura halibi abanye ka selji nyefu anyi kuma mina natla la selji fardala na ala ya latika amma anjora kelengele ka sisa a wolofla ka aywa kokorma dodo ne qur'an ayaye ka kokorma dodo ne hadsa kenema na shuye sisa ngone ya famu kwa ma ni dungo fo ako fen wolofla ndo ko ala ya fardaya kira ya fardaya aywa asabatira ere ko ni sisa ko ay femuno vo ko nonu nya fardawiye wani njogo indila fuqaha wi matande wani nde sharia na si jele sangata mina allah subhanahu wa ta'ala ya alakra baka dina deme nen cenno nye ni ma tukura unno fe illa fi alayhi se allah subhanahu wa ta'ala ma iseti do ferikira hakili mimbi ange ufe hakili mimba antuku ulaku kasra mine anyina allah subhanahu wa ta'ala fa alaka ndeme ko famu nyuma de amma wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala mamina natla la salji farrawla alaka getro ako allah subhanahu wa ta'ala ka hina ala hina chama be allah subhanahu wa ta'ala fa alako kaka aduna aywa fi sunan al wudu isli sunaw fanana ako shatru labana ko ghaslu al yadayn sunnatu lil ku'i ko tega fura flakoli salji daminana ko alaka sallallahu alaihi wasallam ka sunnay madmadatun musanshaqun musanhiru wa raddu masahir ra'si fima aharu ko damugurli ko salji sunna doy masanshaqu aywa ji samani aywa kado nuna ko aywa salji sunna doy musanhiru ji fiyali ka bonnu kono ko salji sunna doy wa raddu masahir ra'si fima aharu ani ngolo masaliyali sekili aywa fenami naker ngarla ka bodon bo yoro wa mashul udhunayni wa tashdidul ma litayni tartibul furud tamma wa mashul udhunayni tuluf la masaliyali ko selji sunna doy wa tajdidul ma litayni niye aywa jiminge ka ngolo masaliya kana jike ka tulo doble ka jikurata ibulo nonguna ko aywa selji sunna doy tartibul furud tamma ka fardaw dada nyonga aywa ko aywa adafalay alhamdulillahi rabbil alamin akap manye fo balma kay balma so yani anna sunan al wudu'i al ma'khuzati min amalihi alayhi salatu wassalam selji sunnaw min minana ka bo alakaba sallallahu alayhi wasallam ka pmana hiya thamaniya ko faziya sekinye abina jate ya ka faranyonga kelengele be dalu ba ko korma dondo nonon dipma oni dungo fe ni nombe pma o ba mina allah subhanahu wa ta'ala la o ba mina alakaba sallallahu alayhi wasallam ka sunnana apma muhunu mandewu na manye kwa masaka kala ka se nunu nga dalu ye yoroma ay to nga tukula dama nga ka muqalliduna wi anga herebe o de la ambi ala sorono oyi aywa aka fen folo ako ghasl yadayni ila al-ku'ayni inda shuru'i ko tega fla ko li selji daminena yani ki bolo do jila ko ye sunna aka dalu ye hadith abi hurairah radiyallahu anhu imam abu hurairah ka hadisa alaka je ka bo imam abu hurairah ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka kira kishin ne ma alaka ba maqala ko alaka ba ko إذا استيقظ أحدكم من نومه نو دلك لنقولنا كواك السنقلا فلا يغمس يده في الإناء كواك نشينغ بولو تشورو أيوا جي تشلتي حتى يغسلها ثلاثة فواك تكك من الدجنة كجيبون أتك فركا كوكا جيشين سبا فإنه لا يدري أين باتت يده كواك تجي تعدون أبولو فلاش شيرا يورمنا وكما أكبولي فلاين كو كجيفولو نغو مينغيرو لا أسنا باتو أيركون ينما aya farkolo yoro munun shen mikorobu munun norala abulo la kolu kokolu je kasoro ka abulo do ayo jimine kono rawahu ahmad wa sita imam ahmad lakali ayo sunna kitabu woro ye lakali ka fara imam ahmad ka ayo kitabu ka wala wurid dhalika fi sifati wudu'ihi alayhi salatu wassalam ani kadda annani fanaka alakra basal sama ka selji mangtu la min hadith jama'atin min as-sahabati ridwanullahi alayhim ayo sahaba jama kulu ye hadisa min lakali aywa ni nana ala obo kokorma dondo fana ka sabati aywa selji sunna flana ana sabana nan lam aywa annani na almadmadatu damgurli akoy sunnaye wala sen shaqu ko ji samani ka do nuna ko sunnaye wala sen haru ji fiyali ka bo nuna ko sunnaye fiha ahadithu kathira
balmake balmamso hadisa chama menina منها حديث عمر بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن عبسة يلكلي كو ألك ربا كشن نما باكا كو ألك كيركو ما منكم رجل كو تشيت أولى يقرب وضوءه من باكا سلجي جره فيتمضمد كدم غوري ويستنشق كجسم كدو أنونا ويستنهر كجفية كبو أنونا إلا خرت خطايا وجهه فان يدا جرمو كبمبي من فيه aywa kabo aywa adakono wa khayashimihi aywa ani akungolo so nyange woni nyonje alakala satamani yorayna ayanji gituku ka jirana ko anga hakilto seljila anga seljita ka chaya ko selji bi jurumu ko kabo selji taba nyedala abi jurumu sama kabo selji taba aywa nuwo kono akungolo sameni nyonje sunna duruna waraddu masah ar-ra's min al-qafa ila al-amami ka kungolo masali al-seki kabo tona kana nyefelala لحديث عبد الله بن زيد كدا عبد الله بن زيد كحديثك وله الفاظ اننا لقد تشكو تشامنا من حال اصحاب السنن عنه ايوا ني ادوي مننا كبو سنه تشو يرو من زبتلا كبو عبد الله بن زيد ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوكو على كيرا كشن نما باكا مسح راسه كيا كنغلو مساليا على كربا كيا كنغلو بركه مساليا سلجلا بيديه ناتك فلاي فأقبل بهما أيافلا نيشين وأدبارا كالباكا فلا كودو كوري أتارنا يكوفي كالباكا سيكنا نيفي بدأ بمقدم الرأس كويا دمنا نكونغلو أيوا شد من يروي ثم ذهب بهما إلى قفاه كتانا فلاي أكوفي ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكوفي اللبانا كاسيكي كنا الدمنا يرولا ني فوكا جيا داي حتى كنما يمين زباتي كاجيرانا كونغلو مسائل السكيلي ko seli sunna doy aworana wa masahul udhnaini an tluf la masali ali ako seli sunna zahirihima wa batinihima afla sokonona ana kana mana wa sabatira li hadith ibn abbas radiyallahu anhu kada abdullah ibn abbas ka hadisaka alaka jin ka bo abdullah ibn abbas ma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ko alaka rabba kishin nema bama masahabi ra'sihi ayakul masaliya wa udhnaihi ana tluf la zahirihima wa batinihima afla sokonona ana kana mana الترمذي والنسائي امام الترمذي ان لكل كسنننا امام النسائي فنين لكل السنن اكسنننا اول لنا والتشديد لما لمسه الاذنين جي كركر علي تلف لمسال كما لحديث عبد الله بن زيد وفنننا عبد الله بن زيد كحديث لا في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على كربك سلجت تشغم منغتلا انه مسح اذنيه كويا تلف لمساليا بما ان جي غير الذي مسح الراس jimi jittana na jimi na yo keka ngulo masalia okora yi ngulo masalia lin jimi alabana ka jikurata tluf la masalil kama al hakim wal bayhaqi hakimin lakali aka sunna kono sunan kono imam bayhaqi fanayn lakali wa sahahahu imam bayhaqi ya aywa akkenaya asekina na laba wa tartibu bayna al fara'id ko ka fardaw dada nyonga li umumi qawlihi alayhi salatu wassalam kada alakira sallallahu alaihi wasallam ka pma aywa labolika aka pma furuba aywa pmaka في الحديث الصحيح يرسك كنما نسولا على ربكو أبدأوا بما بدأ الله به نمهروا بالدمنك الله سبحانه وتعالى الدمنك نمي نما أجيرانا كافوكو الله سبحانه وتعالى فرّوا درنيونا تشوكمنا المهندس ما فنا باك وكتشوكولا السلام الحمد لله رب العالمين سلجي فرّوا فوريه كادلو جويه كادكني السنة وفنا فوريه سسان كادلو جويه كادكني أدون كافوكو نندي فقهاء وكبما تشوكوي afonde ma ko ilmu fiqhi ni foka haw be pma dalu sabatile ka qur'anuna as-sabatile ka alaka baka sunnana nu ka dalu tayoro ni moyi ni hadsa kelenda mata kibin nunga pma so sone ay adon keyo kelede nunu nye dore mindoyi amidi ala deli hakli nyuma be ala fa ala ko di amma nde selji sunna wiye nde afardaw wiye insha Allah ta'ala pma nyefo binani selji ko toy afama ko cigo nyuma ala ko dana balama ala ka pmainga ebtaga an wajhi Allah azza wa jalla ala nyarañi nepp may ala ko kaka ala kama alhamdulillah rabbil alamin arsalamu aywa wasala al halqatu khitamaha sikisira allabana nas'alu aliyya al qadira ami qorta masaddeli an yuwaffaqana sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu akambe sababa ma anga fota ananga keta bela jelela barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي للياطهر المصطفى من مندوري أطهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما